Kubor nakaslab jong unongsan hima. Ngai kublai fi senpat kiparari baro jong kani garikasi abo blai ik kata ini bar kong pastor bukan wei kapor hablan ki isu ki bede gue benrio ngamla klam da keren ban penken mau bangilong gai benrio ke bakerpang bau bei labo hari benta jong ke India ke Basyamingi ke bangi organot is India. Desa ban poi chane gajing kren ke bangdan ban ong ai kalong ke baksya sisa hindrai kai par ke bang kwa ban ong ke bangi hab ban keren ban wat i kalenti ban umdan gajing faria ya berreu ke jongi. Ken puli kata ni di dekat na ni ke Bible ke kitab ke banikong jong Samuel lenong ke bakat ar na di dekat arfu ar arfu lai ba arfu saw na try onam kan taj ilagi breu na benta gertang ke bakrau jong u try ule idet dan penlong yepi upaj ba hauhi mangaru nganai bangan lepop persya ya uterai nagba wai no bandu wai nagbenta jong fi hena gani kaya fi ya daga lenti babha bag badai tanga pen septing uterai bat sakri u hagba sisya daga download jong fi baro naba tu perhat ya kaba kano gi bakrau wale nagbenta jong fi kini lagi kentian aksin jong blai ibang pulia fi mentan but kani ke pen i yang ada nur ke jong Samuel haba ke beru Israel kelapoi sekalenti boleh sang ban yakar na ke babuat kelenti ke jong blai indai kai ke ba kwa ban pen shana fi kadai ne ke wei namar ba Samuel uang ba un laptop yang blai ba un kladna banduai yala gari ba yumerre go jongo tengaru ha joga mensim nasim bangan laptop yang blai adangan klad banduai no nam da gari je berio baro gawe balai nasim barbor ba je berio go jongi eri go bekerpang haji sakri jo ay kam jong blai ngalaya sekalan kiri portai ba ngalai kendu bon kibreu kibuan negeri dua fer ba ngalai poi kiri jong kiru habang faipat sekali la jong ngasem pa negeri bangi em hangne kalong gari ba kerhu sisa dau blai ngam la kwa ban siang si ri sabni nano ri sabari India wat ladran ka lad ka banga de ban le kumta kham tam ha kapor badang long usama ngalakba pat ban wano jong kari nam ta banga sokhia yala jong kari we ben riu bang kanono ge jai ban hikai ban yalam ban pani bar ban klan nam da jing bha jongi kung ge jai ben riu ka berit pai ek ai ga ba Samuel ulong bo laptop yo blade on kat ban duaino ya ga ri ya ben le jong kalau gaju kaba ngaru asim marmat hi bagalong yanga bagan duai ya la jong kibreu ka jai ben rio ban duai ban num laptop yo blade dengan klet no hoi yang i ya barok kibreu ngaburam ya barok ke ben rio ngamen no ge persya ya kanono akan hun ya ben rio de ke wei pat ka sokya lada ngaklet pat ya la jong kari ila jong ben rio ban kan ya bagran ngi issue ki bala ban wanra ya ga jing jot ka jing pra ka jong
Teka way ni isu ka mga kwa banyakan hang ni. Kalong bagam kwa besok baklay nga. Ngamday mga karani banday yano ino. Karani ban pani. Ya kibenta kiba kubro lagi jong kijimut. Kidura ba kidan. Haluay na fang. Bat kipersyang ban pani. Ya jengpen pau jongki. Ya kaya kebelan karnu ka jongki. Hala ka jong bijing yesem. Hala ka jong bijing sautu. Ia paru kandan yang history jong ani ay masakan parfumenta. Ban siam na katu ay belajar la khamslam ban poi na por menta ka balong haniga ayam ka jongi kemudian hanigri ka bela ka hushi bone. Ban haniru ngun sautu. Ladang ngimnya bisar bahag lenti ka bangi sim kalaban wanra ya ka jing jar ka jing pra ka jing faria ya ka benro ka bi ang ka barit pa ka jongi ti ko buah khia da non ngam ka anju snap abang ini baro ini ba khado ni sia pa para mengi sia jot para mengi ban ngim dan esyo ka bang la ban long ka jing teli jong ka si em ka jongi ki parado parasam paro. Tinggal orang ke isu ke makwa ban penpau himenta. Wat nem komen karim pat srap haduk bakun. Wat nem kodok si no hi komen jang pi pat srap haduk bakun. Bawat srap silkat lengkai bat simpan ban sotu bakala. Tinggal orang ke bentang ke makwa ban kanefi. Tak jing siapa lo ke jonga. Bagaimana isu kalau sang in ajak kapa ni ajak kami in ai ka jan chanu ni shemi ka balang ni buat ni balang ni don kanu ka jing denga ka bangi de hang ta ka ni pendai ban lab di kananti ba kom ga jing riu ni long upai kasi ka wai ka do ka yasnam ka benta ka puram chong blai hausnam ka kanai spa san pofra ka don ka kes ka ba wai rang ba or ai persya yai babu Wilson Reed. Namar bau kepaji udah usahab parang ka kami dikasih laong ba indi ukasi bar hata por le ka kis bar khado pan dau khpa jongi umdai ukasi memang ba kami dikasih ila job bar rai dari yang besar ba idei ikasi. Hausam ka kanas pa refusan pan dan way orang ba aikis yau ba SDD Nicole Troy namar laong ba uni umne kasi ba kami ka kasi bara simjay nukpa tiba SDD Nicole Troy gamba ngitip ba Stanley Nicole Troy udah way niki break by lam hakajing yaki estate hadi por jadi bala bisyari kis kajong u ban hata kajing keno namar bal kami kamdai khasi kadi nong Amerika nduk papat udah ukhasi te ubasan ni udah khon jong iba joy Reverend JM Nicole Troy beri kpa bagi ong jong district council gejing sya iba joy ru kami jongi kada dia imli karimai imli bar ko bang itep ya ketang kpa jo
long bau dei u kha than roi nai ti than shela te I ba jo I klem shem ya ga ja jong kamis imle ila shem ya ga jan jong ukpa je but kom ta la tib I kom iba joy Reverend GM Nichols Roy tiba saling la shem ya ga jan jong ukpa bagi khun ba joy Grand Lion way de uba air the early seong nuru ai Nichols Roy usaha si Amerika nang ta de dan sa kong bida nuru ai Nichols Roy usaha si Amerika tiba sanli pad usaha ni po gari la jong hi ba prabiji ki estate atau por la mi chakhman banyele ru election MLA ya den bu ne case ba ukpa jong ba joy uyo ya kanong Amerika ba nama kadawa kami umri hok badu ajak keparu ba udai ukasi te jingrai jonga ying bisa dan borom kerapan kesan yo ba Ezri Nichols Roy una job ya case te kumba safu arsnem hadin lami soga case hakba way rerang ba ulai case yo ba way ba ki kendia ba umri ukasi namaru ajak kepa te kanderu kala lejbang haljing bisar bar kayong bisar kala rai pan kesan yau ba wai ba keken dia teknik yang ki isu ki ba kane ga jing ajai keme jai khapa amnesyo ke barang sen kaba slam nek slam barem baja te lawan mi pan no ke por ke je kan chpang kane bat mentaru kadon biang kene ke jing yakran kabalar hemba ni gisni tek jing play ke jonga na sukses sai kan ai baro marngam ko ban ibe badu jungi kaya pat kaya pra halo ni issue namar balai namar dan sibon ni ai hang ni ke ba ilan kamban wat ikalenti kumno bengak ban pendaj ya ni khoro khodam kan ni bengak ban perkhan ho kini ke badan kawai kaje ong ajaj baik tang sa kami kini gue ibu ong di ajak cukpa kila geri orang ba kirun beram jadi gibro giba perkhat ya geri jak ben rio ngem ong iki ba kidai de kumbai pat jadi ba so boram miki yang ji jongki ji jinga jongki mag so kya kan ya ben rio ka berit pa jong jadi dengan isu kan pen pai penjat yang jak berit jongi siapa kan poi kalau tiba hadung tu put ngihap bani perkhat gen ngalong ki rusai bani cum dah kena ono pak lenti ngende ban sem dah ono lenti dah kawai ndai baginya merjing mat lang kumlu ban le ya kan ke mentaru kidan ki boong habagi khanya kerkom khanya si kasnam kasa kajong khpa namar ngunjong kamaiteng ke badap kamaiteng ke mementa kamaiteng ke bansuan ni ong kapateng ke badap kapateng ke mementa kapateng basuan kani ke ni bau khasihi kum kasi ni boram dia tak kasnam ke ba wanu khpa te ubru labon nek ubru laban dan ubru laban kasnam labrang e ne b ne o ndai umma ad bekla ya kata wat dagan no gorkom bangimut ban pedekla kasahi tin ngai na ne kadau ki kasi
Pag bahindai ru welcome doktin pateng. Negoi bar kaliang kalong ba ni borom ya ke kami lejong. Dan gibi ton bat kem ka banya palai da ka ajat kami. Dan pat kiba haraje syam ke jindu ke jongki la ke jong iso kan ba da ajat no sukpa. Tene jai khpa ka sedang nadu ki por ba memberi mensua. Egi ki por mensua ka memberi atam ki isu. Hukum ka de baki phalo mentah. Hendai ke ba ban ajung mut ane kalong. Bang ini ban ya bisar benar syo jelek kum na ro rekam. Kemo tu khien ya ke badai ini ban ya ke ban lain ni e. Terus ini ya bisar benar ini merai kerke. Mar chano kan lam. Na no sani kawi galiang ne no ini galiang ne ro nanti pedang. Dan bagi beliau ki boong ba na da hajai khpa kon ra ya ke jing syong sang. Dia ajai baik tang kami. Kini pat kiba sotor kum baik ong kan bahar ajai khpa no marbon ki senang kasi ke abun kilok. Bar kilok jang ki bola pen usen rang. Nek to kaying kim dia so ya ka jat jong khpa. Tidong ki kham ki bangaru simat ngalap labun teli ko munong duai beriu nang slok beriu. Hakabakut kajing bamtet ya ka jat jong khpa, ya ka khong khpa, ya ka tong khpa. Kila juga hap ban yo la ka yo beriu. Ba hadin ke setiap pat wah degla wadi te ba udah juk khpa. Tetena la so ba ada dan kaan kaman ong ba ko be lawing dia khpa ba yo ka jairu haban declare ban ya tu gi khon udah wain do basdang maru ge jinja ke ba ko arbu sedam mensua dan gebin pa dawai ring jongi teng bro kele shongkha le poikha gom tu ai bamtet banyak renti ke bakhoi ke badai kena sigenduk sama hane po sol chelong kedeng bekale syong esa gom ta dia ikhon gem thei kelio ikhon cenrang ti ikhon la ye jadi kita ikhon kala ye ti kemi pa ngon syong mi gom meru kambha ni to temen no dia okela mo me to temen de lewat ya wat la syam bukpa jong tengah beriru udah ujuk bukpa jong ni beriru udah ujuk ini bajah ni kalong ba hadian bukpa jong tengah beriru lapet duk kadang kelung ke kebiajan ka kalau yo kepana bau tu kepana apa ui tan ini khun kan thai bam ni jong tetapi berkam YouTube bau ni kepana ni kepatrai jong ka. Hasil pikir jong karu abakabu faras ne kutang khpa kabu dakartang jong to khpa ubakabu di khpa dari di khpa na je tu eka tadu na de ka por babak betok temen pan sedang bayawat igi tagi benta bawa berenkam pendat kumkaan lasem bau to khpa jong to khana khpa terai udah ujo khpa jong ni ubru bagalai syong aslam Syam ka jinga ka bakraw na kom no. Teka bakod siya syong esa klam biya to so baga syukon na kom to si jongki. Tang ba kila syakri pa di blay ka jing ay jong blay bat kalong ka way ka pala ba kila ban ublay umsom na eno eki bagi khon kiti jong kiru ya bet kya biang kilong normal hi kilong biang kamet kedhan met baro madan gi buang ba da namtet kumno ka long kumni indrai ngala syam ru bod gi jingja ke ba ki kedu kum gi jai kes
Lagi kon ki jong ki par ki kelam ana. Kalau belum gaji senai jeng ai jong blai nomor blai belum berap jeng ai. Sebab pangaruh ngalam bangi kum gaji berkuasi. Kini benta kan ba ladangin itu ya kertang lu kpa. Wa bol segi blai ba itu kam tam ada beriu ba don ka criminal KSU ni ba don ka jinglong rus ni im ka bantet ki khon beri kpa kom ni tau beriu tum je tu bar silong online sa. Tena ka daru pumi sibon ke jing e ka ka saman. Te ka wai pan ka benta ka mau ba wai beriu uang ba udan san phongon ki lok ki mau tem. Ini beriu dia wal ke jing kala ba mon. Bau sokya. Da kum le fertiak mar bagi kimi jongki iklam ne thu ekartang ga jajo. Ba kimi tem ti khon yo kom nore gi khon ge jongo ke kan do song kha pham ki tham da tep bo khpa do jo ko ni kes ki ba ngai kan do mar ba haban tolong ga jing dwai ki be gi phone go do pha dwai ngam ju ko li fikir tang EA fi chong he PDUA PDK namar kata ke isu kalong ka ba long personal jongki agi so hi kabyang badang bisi phone ru ki beriu Jangan ribuan hayo ne fa doai. Yang so kya bang ini ki ai ba dam ye kes ka ba hadian beglai syong yo ko jo khti ulok bakalok te ki klam tep bau parat jo ne beriu bau parat de ne ka beriu ude ujo kagene threat habis kita kata tang bau male isu Pijin jai kies kong minang lang pen pangnot pat abah fitip. Berang kies kong minang kembirut banyak tu hai kon kifti. Tena kat tau bong kini dang buang la ajat baik cuk pa ke lalak ke song sang. Marga ajat pa kan palak sibun ke hiom. Dai rajat sekene ba kan te pat ikatang pa kami sibun gijing e sambil kerja ikut kepala kami gijing e jadi syukur kini ke perlong kiri perhat bon KCA bagi yang saya mungkin nak kijang perhat ke bahar lenti jadi kena nak bentar ke bang ngisam ke akan ke jing e ke bakrau je baru jungi ina buat perhat mentah dan kerja perhat kom deki boy koin deki kor boy kebau senrang ulak banuan lam ban yo beriu nawi pat sejak penriu ba ketu ke beriu kala ban sim marga jaga kur ke jongu pat kham tam dak mlogum taru ikhwan pat jong tu beriu ya jai baik chau bat kemas tu roji berkhat balak ban diang iki hata kor kob gajing long ke jongki namar bagi long la ret pa lejan do gajai ka khong jongki dumle kom ta ban aja isen rang te kan yam no rajai ka kor jongki te kita di long di khasi hi ristain boy te da kadai ban le ikini te ladon sikwi ki jai kor kom gede ben ngap no aja jongki bilan jano ke magi ret pa ba ina itu yang makin ngentep syu kaya ka kor hawe ka puari ki dan mo kala lenti ban redeem de ban suspa nam ta jogum kini kibam dai na sabhai lab nai na sawar lab nai na cha ni benta yang east castle na west castles lan nan pakhat ikum gitaru ada sa kajing pakhat kumno genle ikum bende kies kum kini madujo udieng mula banong ka biang tang hone ujo udieng sine kambiang te jing kram jonga hane ga sing kamlong bangangan bani ban kedokti no no ndai kire longi points ki bang ide punya pakhat ya long ki rushai ngem na kajuk mata ga basai
to syo menyarai ni ke kes tum kini nyelek kum no kan hinom le dak bersepen jubor justi ban chunyat no iki kes kum kini ban ong unium de kasih kedigam de kasih saya ingin poin je berujung ni mentara dan kano no ka sang bahalang ru ka bang bagi tu bajai kapa kemni kasih ni tang bajai kemni kasih kene umno di dekat jo ka sang jo ki ba ajai cukpa ni gemut bandru ru dekat ndai umla bagi kapa rega sautu ba bung sang bahalang hi kemelong gumta ki jang lut ba kasih tu de kasih hi te kamot bau gebio kapa bom de kasih ru isi ben rio kumwen gi bre bagi boram tam dan su kum ngi ong kum no alam na war history pensam bau kapa jo de kasih indu e ben rio te dan pa ki ba ka kemel jo ki kamne kasih ki je ben rio pe di kapa kasih di kemel ka kasih we sham kalong ba kadani kita ka jing long la ki begini jemre khasi ai thui fi hal jeng le junga kaleng kaleng kiri portai ngalap badan gitu gi senrang ke blayo lopegi pe jemre kia banyo ka mem dan bio ka China dan bayo ka Nepali badan ter ki jemre fair ikun ki ajaj bai chukpa e menta fala ba berhikai man dukpa ikan kasih tiak kepercayaan internet lemda penyerap diki. Hatu kini kasih. Hapan bekat yang kata. Kita kasih, kalau cari kasih, hisenrang. Kalau lokpat yang bamle kasih, kalau di China, kalau di Nepal, kalau di Membilat, di Amerika, di Europe, ikon gi sem sejak cukpa. Yang ogom iki. Yang kentanya ki bamle kasih. Aku kajakan kentain do iki. Dan ong bahaban le dak nem berkom ban tang dak kajak kekur. Dan niki coba kajiga jiki kamsa bikin lek komta ne ka jing top le jiki kamsa lek komta in no. In pen bor iki. Ya taruh ban perkhat. Jadi ni rong isu ke ba pen ko oro khoram ka jai mrio. Tambang menne inde ban dan no de ma ko dokti no. Dia bani perkhat nama kini baru kidan ki jingmun namtara jing bahaja beri kidan ke jingmun ke babahai omdek jingmun ke berkumai pan baru ki su da ko su komni su komtai su kumai kidan ke jingmun ke babahai te habaki pagi kes tum kini kan nyele komno kata lo jingkali komno nyele kawai gelong balai ni me perkhat sani bahai ka ni benta kidang ki kes ko ni aban mi si kes dang an ski wi jai kesu iba hani si sang ban mi sang jung pen ki bong bong no bari parat ibom ni khasi khanyi uru ba dei khasi sagom ta kala apoi menta nang pai ba uno bari parat ibom ni khasi na kami ne no khpa dei ukasi de menta dan dong sa kata kajing penso ji penki kan poi sai je berujung de perkhat ba anya no sia kelam jom chen le chong chen dan je buat justi ban perkala jom chen ike baro hak ikhtiar bangi dan dalam saya khada tidak ya perkhat ba yo kajing rai jongi yong julo hani gisngi klaban pen pipe jet pen pra je beri par dan paria ndai kalat dang dan keng ba to nya pen bet kemirang ba ndai perkhat ba jelio nyele komno kini di isu ke bang di pen bet yang lenti ke ba ngilong ke we kedo ku Islam kolong je ben rio ban ini belong ba syaptung ini belong ke ba syaptung ilong ba syaptung boleh kerpadu kom pastor tong ye dua jur บักรู้เท่าอ่านกินยอกกับจิงหมด
Kecimut, kejingpen stan, banyak stan dia boleh. Ban rai, kumno ban penbek je kan ni. Akam, kalau kan kini jengkalan, bah ini long away, kejik beriu, apa? Sedia ke siap tengok boleh. Kejik beriu boleh, buram boleh. Dia beriu bah, perhat, ya kalau away, bagadum paria, dia beriu jungi. Tu boleh kerhufi barok, ban nginang yai duai. Ini kaya barok parken, ya ada ni berbanyak ke berkoi ke besuk ke besan, dan buram juga boleh. Hadong cry Jesus Christ. Amen. Amen.